Bafana sezansi ngiyababingelela abentulo ebande ngodonga kithi kwabheka uZulu uziya inhlonhlonga inkomo ethandwa zibawo uqasa lika wasi inkomo esengwayiviyo untaba zimbili zakhelene zentula ngisho ukhawulana isilo sakithi enaleni leso isilo umdlokombane ngethemba basaphila bonke abesilo saphila thina kwasokhumalo saphila emantungweni kunesaka lana nina besilo esithi indlela ibuzwa kwabaphambili okusho ukuthi ulwazi ulithola kulabo asebenesipiliyoni saleyo nto osuke udinga ukwazi ngayo wena wesilo uma ngabe kuukuthi emndenini wakwenu kukhona umuntu onegama elalithinta yona indlela noma elithinta yona indlela uyeke usebenzise leli elithi inyathuko okuyisihloniphiso segama elithi indlela uyeke uyiguqule ke leyo nkulumo noma siguqule leso saga uthi inyathuko ibuzwa kwabaphambili uhloniphe phela lo muntu wakwenu lo owayenegama elithinta indlela wena wezulu eliphezulu baye benze kanjalo ke abanguni njengoba sibona nje emashengeni igama elithinta nje into emnyama abasho ukuthi kumnyama kwabuthelezi baye basebenzise leli elithi kumpisholo ngenxa yokuthi basuke behlonipha ukhokho wabo inkosi umnyamana kaNgqengelele uzwandalwa kithi ekushumayeleni inkosi umnyamana kaNgqengelele nina bezulu eliphezulu ake ngimeke lapho nina besilo ake ngimeke lapho nina bezulu eliphezulu baphile abenkomo yabuya yodwa kwaSoshangane ezinye zofa umdlebe umbhobhosho omnyama umgabadeli wagabadela inkundla kwaBulawayo uvevana likaphunga nomageba uvevana limabala ibhadu ngibe ngiyalithinta liyohwaqabala lunjengophunga wasebulaweni lunjengovuma kubangoma uvezi loyo nina besilo isilo udingane isilo sakithi eMgungundlovu baphile bezulu eliphezulu niphile nina besilo